Tehnologija napreduje iz dneva v dan, tudi na področju tridimenzionalnih tiskalnikov, ki so čedalje bolj in. Tiskalnik deluje tako, da na pol tekoči material po načrtu iz računalnika nalaga v plasteh. Kako to gre, še posebej dobro ve 13-letni Ritik. Očala, obesek za ključe, ovitek za mobilni telefon. Vse to si je zamislil 13-letni Ritik Mehte. Zamisli pa uresničuje kar s tridimenzionalnim tiskalnikom. 3D is eigenlijk driedimensionaal, dus 2D is op papier getekend en 3D is dan uit het papier, zo gezegd. Het leuke is dat je dan objecten die je op de computer maakt ook eigenlijk kunt vasthouden. Ko se Ritikiju porodi ideja, načrt za predmet najprej pripravi s brezplačnim spletnim programom na računalniku. Dan zet je de printer aan en steekt het materiaal. Je hebt verschillende materialen, dus plastieken, hout. En dan steek je dat hierin. En dan eenmaal dat het opgewarmd is, begint het te printen. In tako domišljija ne pozna meja, Ritik je natisnil celo že avto.